na kwendwa ni antu bonthe na biu ibyo bianjiriretie ubasumbura ibu ontu bakubwithia ira itawa thagari na thagari itirambiriria thirikari ethira nibwe ikwendra yethire ikendifine na mantu ya thagari ya kuura antu kinya antu bongwa baikaria na kwou na MP uyu wetu na bangi MP bangi bamiru ni warning kwendrobera na nkibera baimenyere muno na balelie na antu betite ete mbungera beta bakurwo tombo baekirwa akiri enge kwatwika bira bakwenda bira muntu mwa kwenda nibyo bakathithia engiraundi na amenyere yau areyire Gachagua au Gachagua ake akwiya ku imanto yandi arite muno nontu Gachagua abati kweta wonde ara Kenya kwenda especially merwe na kendra amenya ingome ya Gachagua reka bawa kuwira ya nelie Gachagua ya kwanza tumukaribisha ku ya woni ningethira ndio mbere omukaribisha tuone ende tusindane nwa orokuwe na antu tuone nuri kuwina antu amenye na netero kuro antu ibarere nteto siake nontu bobendia. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Gembe South, County ya Meru. Erekere ba factory mugwanja ni bejete amuna kwariria ntangurutano iria cionekete kiri factory ya Michimikuru arakinya batetereterekere ba factory erekere baba zone 7 bogite Michimikuru ni factory ria nkuru burwa Jameru na majani jao nija kiwango kia nthiguru no tumajanja factory ni jama kuru bakiuga arimi babatere nandi kwanda majani jange ni arakinya bamenerete ugebo PS Rono na kugo gambi bwawe bakweberia erekeria nigiuta tena watho na tena inya kuthithio ntubobo mwandiko wetu antoto muthuri murioki na antoto ejena njira endiko. Nimekuchene kuonekana katika dikerekire factory Michimikuru na arimi ntubura butumite witina mbere ki factory je butabo kirema na mudyo na arua erekeria bonde ba factory mugwanja ire chindene county mino county Tharaka Nithi ibashumiretie na kugika factory je Michimikuru bakiuga thinene ne factory je ni ate majani jao tatena kuodetie guru ire baterie na ndiko kitumba kona mbeshenga ithokone tariu Michimikuru nitukolomba bulu arimi bageria ko improve ngirende yao nonto majani daiji ne $2 na nusu indira factory jinge jinkurukia $3 na factory ta bagithongo baimenti baubadie $4 na bugunde buli kalika nonto a quality ya majani na kumenyera muno majani bagi process na kila kitu kwa ugu roi no katukwerenza ntu betu tutikarwire ngugine ya biashara ya majani nonto majani ni makuleta mbesa mbega muno na tukaendelea na ndwa no kokeria riu umasikini uguka twe ni majani ja mega thithia ni quality njaga nonto kuri antu bakuri abari iguru na bangi bakare abari nthi for example West of Rift barara na shilingi 20 nonto ba quality yao na majani yao yatikwendwa bwega weja na haja ujo East of Rift majani jetu tudaenda na kuma shilingi $3.5 nonto majani jetu yabuhi na mwanka $4 na nde katukuromba arimi bonde muntu amenye njukumu ya kuthithia quality ne murimi te director na nya director ale okubera ora bageta kubanga indi enda mnabubu factory ya majani Michimikuru ni rumbiria magamba kathumba nyaja komishoke na nyuma tukia kulole thine iche Michimikuru chumite kuraya muno chumite ora twari kurene tukanjia kura no tukwina kesi nyingi muno ira chikiri chari cha kuririria kura chari cha kuririria NGM to ya cha kuririria bonus irewa na chionde we chari ichiraya ni roikota au na yote manto ya yo kukira tukaromba arimi ibakaria kampuni yo rio bamenya neo kenda bombo mewatela no mikuria yumbo kinya factory ngire ntuto kwa na factory ngi uchiendelete boya na ikimenyera quality ya maya. Thank you. Negambarua ndirekire majani ba factory je bariki kotini irombere gutajanirwa ojo nande ni kuringana wakiri factory je no honest kemaita then kwa kizinge je irathira aramisi miscellaneous server application number 105 of 2024 general amount ja maingi mbere ni renda directors by from the office number 2 braugete directors barite mbecha number 3 bauga majani chaba tere kwa kiedo kilo imwe shilingi 68 na nyo bonus ira baeterete ke bonus ira eja na thaiji na bauwe nya bonus eu ikaririso rwa arimi monga koti thikire kisi na
baria mantu amaingi bawinyi banda auditor batakwenda auditor babatarĩtwo nĩ AGM yario last time but batagwa nĩ AGM bagwa nĩ directors batarĩte the current auditors na bagwa oti SGM kana AGM yathithwa but factually kwari na AGM last year November 28 na iko na SGM again on 15th of July ire confirm the directors finally court ikuthikira case ici ni raugire case ici tina merits yauga directors ibakare office-ine kethira kwi issues chirio kwi ura sheria bangitwo ri batre kuthithio nkurukiere kiri baba bakirotera kara PS ori minoro no bakuga nandi na tongereti mubungu antereji kutha bakiungira arimi ontora bote bati ya majani please ndenda ithingatua kana yarairaua ni arimi ba majani bonka tibana nkrantu bangi kana asiasa no batonyithiria siasa ke majani wataribu ngugie musiasa igo support murimi kendo bakona faida na agetithia polepole tigwita kuringithia tuma nare na tukenda kuria antu bara bautonyera factory ira ya mici mikuru ni kenda bera arimi mantu jara jatiagirite tukera mheshimiwa wa Mpuru na tuire ni interest ire kwari nacio kiri factory ya mici mikuru gwatuika ngugiri gwiteka mici mikuru kethira ni interest uri nayo bwikumira lakini tuwairagia arimi beta kurwa baruira kiri majani jao na majani jao gote kubatethia